Mali David će vidjeti svoju majku posljednji put. Njezin sprovod, koliko god bio loš, već je bio planiran. Bila je premlada, ali kad ju je David posjetio sa svojom tetkom, dogodilo se nešto izvanredno. David je rekao nešto čudno. Ponovio je to nekoliko puta. Kao reakciju na to, odlučeno je otkazati sprovod. Ali što je David rekao svojoj majci i zašto je Rose bila toliko pod stresom zbog ovoga? Prije nego što počnemo, prvo... Hayley je Davidu bila brižna majka. Sve su radili zajedno. Toliko ga je voljela u srcu. Svako jutro Hayley i David bi išli u šetnju. David je volio ići u obližnji park i satima se ljuljati. Davidov otac nije bio na slici. Napustio je Hayley prije nego što je rodila Davida. Hayley bi ostavljala Davida kod roditelja svake srijede kako bi imala spoj sa sobom. Nikada nije u potpunosti uživala jer joj je David nedostajao, ali znala je da je to dobro za nju. Išla bi u teretanu ili provodila vrijeme sa svojom najboljom prijateljicom, sestrom Rose. Rose i Hayley imali su 4 godine između sebe. Bila je vrlo zaštitnički nastrojena prema svojoj sestri. Bila je starija. Hayley je mogla vidjeti da David voli svoju tetu i da su imali sjajnu vezu zajedno, pa je oporukom učinila Rose drugom majkom za Davida. Rose nije znala za ovo, ali uskoro će saznati. Hayleyna smrt je bila tragedija. Umrla je prerano i cijela zajednica je tugovala za njom. David nije znao što se događa. Njegova tetka Rose je došla po njega i dovela ga djedu i baki. Nije razumio zašto su svi bili tako tužni oko njega i stalno se raspitivao o svojoj majci. Rose se ponašala snažno i sretno u blizini svog nećaka, ali iznutra ju je boljelo. Upravo je izgubila najbolju prijateljicu, sestru. Znala je da David ne razumije, pa je tražila distrakciju njemu. Pomagali bi jednim drugima na neki način. Rose je očekivala da će David otići živjeti s bakom i djedom, ali ubrzo se ispostavilo da se to neće dogoditi. Rose je saznala da je druga majka Davida. Zašto je njena sestra skrivala tu tajnu od nje? Voljela je svog nećaka, ali nikada nije zamišljala sebe kao mamu u ovim godinama. David je trebao ostati kod bake i djeda do poslije sprovoda, kako bi Rose imala vremena iseliti se iz stana u Hayley dom. Rose je teško prilagodila ovome. Sve se kretalo tako brzo. Izgubila je sestru, postala je majka i preselila se kući za nekoliko sati. Jutro nakon nesreće, Rose je dobila poziv. Bilo je s nepoznatog broja, ali svejedno se javila. Čovjek je počeo pričati s druge strane. Isprva nije shvaćala tko je to, ali onda je kliknulo. Bio je to Vincent, Davidov otac. Čuo je za nesreću i htio je preuzeti Davida. Ovo se nije moglo dogoditi. Rose je rekla Vincentu da mu je druga majka, a Hayley je željela da se ona brine za Davida, ali Vincent se nije složio s tim. Vrtoglavo su se svađali. Vincent joj je rekao da čuva leđa jer dolazi po nju. Ovo nije uplašilo Rose. Vincent nikada nije bio pravi otac Davidu. Ovo je bila gotova stvar. Tog popodneva zazvonilo je zvono na vratima. Kad je Rose otvorila vrata, usta joj su se otvorila. Vincent je stajao nasuprot nje i upao kroz vrata. "Gdje je moj sin?" rekao je. Ali David je još uvijek bio kod bake i djeda. Rose je pitala zašto Vincent toliko želi vidjeti svog sina. Nikada mu nije stalo od Davida, pa zašto mu je sada stalo? Izbacili su Vincenta iz kuće i rekli mu da se ne vraća, ali Vincent je bio uporan. Ne bi tako lako odustao. Rose je bila oprezna. Nazvala je pogrebnika i objasnila kako Vincent izgleda. Zadnje što joj je trebalo je da Vincent upadne na sprovod. Sahrana je za 3 dana. Nakon toga, David će biti njena odgovornost. Ovo je uplašilo Rose. Nadala se da će se pojaviti njezin majčinski instinkt i da će jednostavno znati što učiniti, ali nije mogla biti sigurna. Pa je odlučila pregledati stvari svoje pokojne sestre. Možda bi mogla pronaći sestrin dnevnik. Znala je da nije etično od nje da čita sestrin dnevnik, ali to je vidjela kao istraživanje. Nadala se da će Hayley opisati kako je disciplinirala Davida ili bilo što bi joj moglo pomoći u odgoju dječaka. Rose je našla malu knjigu i otvorila je. To je to. Počela je čitati u suzama. Nedostajala joj sestra. Hayley je pisala o zabavnim vremenima koja su ona i njezina sestra imale i kako je njezin sinčić savršen. Pisala je o Vincentu, kako joj nikada nije odgovarao na pozive i nikada nije poslao sretnu rođendansku čestitku svom sinu. Ako nije htio imati ništa sa sinom, zašto sada? Rose smatra da je ovaj pomak u ponašanju čudan. Pita se ima li Vincent skriven motiv.
Možda je htio dobiti novac od vlade ili pomoć od kući, ali to se nikada ne bi dogodilo. Ne dok je Rose bila zadužena za Davida. Otišla je u policijsku stanicu sljedeći dan. Mislila je da bi to bilo pametno, ali policajci su joj rekli da joj treba dokaz. Sve što je sada imala bile su optužbe, ali to neće dugo trajati jer ju je Vincent čekao pred vratima kad se vratila. Pozvala ga je unutra. Rekla mu je da je danas bila u policijskom uredu kako bi ih obavijestila o njegovim posljednjim postupcima. Vincent je provlijedio kad je čuo riječi policijski ured. Rose se namrštala i pitala ga o tome, ali on je ustao i otišao u žurbi, ne rekavši ni riječ dok je izlazio kroz vrata. Rose se nadala da će to biti zadnje što je vidjela od njega. Policajac koji je provjerio Vincenta pronašao je neke zabrinjavajuće informacije o njemu. Ispostavilo se da je vozio isti auto kao i onaj koji je udario njenu sestru u toj čudnoj nesreći. Smislili su plan. Moguće je da se Vincent osjeća krivim i da će se pojaviti na sprovodu kako bi odao počast. Da je to slučaj, policija bi odmah bila obaviještena. Rose je rekla pogrebniku i njenim roditeljima plan kako bi svi znali što se događa. Sahrana je bila sutra, a Rose se bojala ovoga dana. Nije mogla vjerovati da se sve ovo događa u isto vrijeme, ali sutra će biti dan kada će se sve završiti. Bilo je jutro na sprovodu i Rose je imala bolove u stomaku. Željela je da ovaj dan brzo završi, ali je također htjela biti prisutna na sprovodu i oprostiti se od sestre. Srela je baku i djeda u krematoriji i uzela Davida u naručje. Ceremoniju bi započeli izgovaranjem nekoliko riječi o njeznoj sestri. Nakon ceremonije bilo je vremena za oproštaj. Svi su formirali liniju i mogli su hodati prema lijesu da nešto kažu. Bio je otvoren lijes i Haley je izgledala mirno u njemu. Rose je iznenada ugledala dva policajca kako prolaze kroz sobu. Pitala se je li ih pogrebnik zvao jer je vidio Vincenta u zgradi, ali Rose je odlučila to pustiti i usredotočiti se na sebe i Davida. Ovo je bilo važno vrijeme za njega prije nego što se zatvori. Rose i David bili su posljednji od gostiju koji su prošli pored lijesa u kojem je bila Davidova pokojna majka. Gledao ju je s brigom u očima. Mama spava, pitao je Rose. Da, ona odgovara, ne znajući što da kaže. Primijetila je da David ima čudan izraz lica. Promrmljao je nešto što Rose nije mogla razumjeti i bio je frustriran kao da ništa nije učinila. Pokušao je da se ugrije iz njenih ruku, ali Rose se udaljila od lijesa i spustila ga na tlo. David je počeo plakati. Pokušao se podići na rub lijesa kako bi pogledao svoju majku. Rose ga je opet pokupila. Pogledala je okolo da vidi može li joj netko pomoći, ali više nitko nije bio u sobi. Smirila je Davida i pitala ga što govori. Ovaj put Rose ga je razumjela i obavijestila pogrebnika o Davidovim nalazima. Znala je da ne može obaviti sprovod ako se ovo ne riješi. Rose je uvjerila Davida da će to istražiti i da sada mogu samo čekati. David se smirio i čekali su ispred. Pogrebnik je izašao van i obavijestio da je sada problem riješen. Ušla je unutra sa Davidom u naručju i pogledala sestru. Sada je izgleda kompletno. Rose nije mogla vjerovati da će David primijetiti tako mali detalj o svojoj majci. To je pokazalo koliko je voli. David je primijetio da Haley ne nosi ogrlicu sa sobom s Davidovim inicijalima. Uzela je tu ogrlicu od Rose za Davidovo rođenje i nosila ju je svaki dan od tada, ali bolničari su ga morali skinuti nakon njene nesreće. Srećom po Rose, netko je mogao pokupiti u bolnici. Sahrana bi se mogla nastaviti. I bila je to prekrasna ceremonija. Kremirana je, ali još uvijek imala mali spomen kamen na zidu, pa je David imao gdje posjetiti. Rose je nakon toga otišla u kuću svojih roditelja po neke Davidove stvari i odjednom pomislila na Vincenta. Nije ga vidjela cijeli dan. Roditelji su joj rekli da se Vincent pojavio, ali pogrebnik je to primijetio i odmah obavijestio policiju. Na taj način to nije uznemirilo ožalošćene, a ceremonija se mogla nastaviti bez problema. Rose je bila sretna kad je to čula. Konačno bi mogli sve ovo ostaviti za sebe i dobiti neki završetak. To je to za današnji video. Ako ste uživali u priči, ostavite like na video i prijavite se na kanal, te kliknite na zvonce i uključite ga za sve, kako ne bi propustili nove naredne priče koje stižu na kanal. A sada klikom na ovaj video možete pogledati prethodnu priču. Pas je odbijao da napusti crkvu. Sveštenik je pogledao u kameru i vidio nezamislivo. Do narednog puta, sve najbolje.